Ka jingling apisa ka balayait mentala bun sengi hapdeng ki nong snong ka Lapangap namar ka jingbom yo lat banlej ot ya ukuba namar ka jingsha pensir haki nong snong karbin na Syllad kaput ka Assam menta ka lakut no hadien baki nong snong menta ki la banlej ot no ya ukuba na kiling kajongki. Kani kalawan long hadin baki bor penyai distrik ka West Giant Hills nega sengi arpui tarik risau lingba ukurwo kala pentip ba nadu lasyai ka sengi arpu tarik risau ki nong snong kala pangap ki layo ya kalat ban lej ot no ya ukuba na ki lingkha jongki ki badan ha ka snong lapangap bat takpan. Lingba ukurwo lapan pauru bahapok ke jingelam jong menteri rangba ke jela ukonrat ke sangma bat chief executive member ke Karbi Anglong Autonomous Council ke AAC rengkat ke jinga trilang jong kinong yalam snong ya kamat ke bayadei bat ke jinglej ot ya ukuba na ki lingkha lala ban penbej ha ke ba kinong rep ki sdang ban lej ot ya ukuba hala pengap bat takpan. Nalor kata lapan pauru bakum ke sinjam ban khanglat na kino ki jingja bat na ke jingwan tuklar bat pensyit da ki kenhun ki banabar kabala ban pentut ya kasuk kesain na kaliang ki magister harengkat ki bor pulit kindon hakite ki jaka na ke benta ke jingsngan. Ki bor distrik kala syemru ya kini ke kabu ban penpau ke jingsnongu ya ke jinglong bayai syak bat ke jingshania ke baki nong snong kala pangap ki laai hapdeng ki sinjam bala syem ban penbet ya kini ke jing Ki bor distrik kan penti kenaru na ke benta kene ke jinglej ot keba ke bayat bet bat ke basngan bat ke balait na kino ke jingja bas ngosi bat ke betengru ban pan ya ke jinga trelang jong barok ki badan benta ban penne ya ke syongsuk syongsengan.